रोड सेफ्टी लागून डार्क स्पॉट्स आहा थिंगा कशें इम्प्रूव करपाचे ते डार्क स्पॉट मागीर कर्व्स हूंय येतात ते डेंजरस कर्व्स एक्सिडेंट प्रोन स्पॉट्स what needs to be done to improve that सगळे करता. Now there is something called artificial intelligence. You get the latest cameras which are going to track the movement of traffic violation. Automatically they'll get challenges at home. All those things are being worked out. The finalization of dates of State Road Safety Week 16 सप्टेंबरांसून की 22 सप्टेंबर स्टेट रोड सेफ्टी वीक ऑब्जर्व जातले. विलेज लेवल पंचायत लेवलाचे रोड सेफ्टी एंड ट्रॅफिक मॅनेजमेंट कमिटी आसा तांकां एक्टिवेट करप आनी येता ते रोड सेफ्टी विकाक तांकां इनवॉल्व करप. परत परत ज्यो कंप्लेनी येता की रेंट अ बायक जे असतात न्हू ते ISI मार्क हेल्मेट दिना. मिटिंगान तेजेर फोकस केल्लो आसा की ISI मार्क हेल्मेट सगळे टुरिस्टाक दिवपा जाय आनी लास्ट म्हणजे टुरिस्ट गोंय विजीट करता त्यांची सेफ्टी गरजेची आसा.